MP Amar Singh Tisori Dengpen Nomati Constituency along RCC Bridge Kangpupon. HSLC Free Compartmental Coaching Conclusion Ceremony Rengbong Home HS School along Kepadopon. Ingdeng Hini Karitang Surjo Inti Memorial T10 Cricket Tournament Championship Angdung Kitipon. Pini adab birta long pen kado kavya phantame adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tangte pini adab birta juitha. Nomati MEC Constituency ka parlo den terona rong arat ajak ding kluipen bridge mate dolong kawe penajok kache helada kisung aputhak retasing hilapen MP Amar Singh Tiso phan ke pachini don ateng pen MP scheme pen RCC bridge ka selam patang piponsi MP Amar Singh Tisori deng pen kangpupon pedolo Aru Nipai ingkoi regethom surihini rengkor trokarni Nomati Constituency ka parlo den terona rong along MP LADS Surihini rengkora plipen ingkora pho scheme pen lak ingkora pho tangka ke panong pon RCC bridge ki kim patang pon si MP Amar Singh Tiso ari deng pen kangpupon Bangso hut Nomati MAC mate retasing hi abarim MLA Dorsing Ronghang Dengaon Town Committee Chairman Prodip Ingti Nomati Mondol President Mensing Tiso VDC Chairman Britain Mahela Tourism Department Chairman Dharam Singh Kruatum Pen Danglok Penang an BJP Asongjapi Lapen Rong Araratum Chetongdun Den terona rong aradatum Bangsoa Bridge ke longpon aputhak ning kachiparong pon si MP Amar Singh Tiso lapen retasing hiatuma phan kachuro pajerpon Den arong pen Rajiv Bey nangkelo berta Development Fund pen Ladakh Dolong Labangso Kangpu Phansi Wanglo Lapen ke Pupu Arong Made Consensi Mohamaya pen Nomati Consensi ke la Alang Roy Susi Thak Daklo Ta Ladakh Local MEC Retasing hi Mate Karbianglong Autonomous Council Alang li Relief Fund Nagachune Wipen Rong Asortum Kedam Kewang Kacheleng Sungo Pupensi Niliako DC Fan Toksi Labangsa Dolong Abangke Sengson Bolo Pini Ingku Pondo Rong Asorgado Visitame Retasing hi Fan Ilitu Mane Choro pon weg nang alang li a proposal ke man pensi ni li ta den pon lagi la so dolong kona tang kaben lage ko rapo la pu footpath ta do la pen pu da border pitching ta do ya do la so total 25 lakhs la la kong clear power pi kehen no long clear tower pi kehen no alam mange nili Parliament long siname ninggi dan lo nang litum gadok we la soteng se ekon en kon po pulo la pena la soteng se alang litum eklembom la penga lada komama a contractor ka we claim pameka ke to han ke la minister bang nili phanang pulo nitin gadkere pa nili temba wangoi pulo la session tangde penili alang litam tembar namlo la sini kadong we fan se me ke patlem pa mekai apansi apor ani hodlo la so teng berne ke klem pa meka kelo bulan ne ka do we bane jail khap address ham thok de ga pasi none bang jilang pp scheme deng pon bane netum ta hola dak MP development fund abang matro pak kupi la pengke MEC consensia teng lan 58 54 consensi do 26 ke dakar benglong lo 28 ke hola lo la se pas kutia paisa ke no hok le alam la se meritum la MP do an se tame ke kom nai same MP development fund pen ning kam se long kuti ko ra pon ang pinai bo se ni re da demand place bom alam mangle la pen ke elito prime minister Narendra Modi pen se name bate hini ke thomlo la bang salam kachingwa je ke kom nai ta lak kuti ko ra pon ang pinai ko alam non jo la bang ko semi ke ting kon la kar mina lam ki de la pe tak nam le la ini ngarong wakam la ini ngarong wakam e metang alam pen kita me non bang ke assembly long se name seme ke deng pon se me
Karbi alam ben sing adong bere semedang pon la si la jase met meg Dr. Himanto Biswa Sharma pan choro pon no kalo Sonsi aru ni pai inkore ke thom suri hini reng kore trokar ni por phai isira achitim apor dipu reng bong hom higher secondary school asai hemalong all Karbi Anglong talent hunt society atumpen chepater pi ponsi non hejong HSLC asat lang ki paklang pon along inut bang hiniari soi jang atum komatne subject isi komatne subject hini ki undun dedet atum aphan puthot kemisen kep angdeng asat lang ki undun thuji aphan chikloi jon HSLC free coaching Rengbong Hom Higher Secondary School along Than Ponsi Pini An Kepa Jodang Deng Amai Kepa Manpon. All Karbi Anglong Talent Hunt Society Amai Phu Viking Lengpen Mekechari Pon Amai Long Long Chongkro Kong Chunbang AKATS Sahin Pen Aluhi Kepa Chini Pon Apor and Pondo. HSLC Free Compartmental Coaching Conclusion Ceremony along Aluhi Sarpo Manpeng Pen Kachitongdun Long Sing Timung Principal Rengbong Hom Higher Secondary School Meging Tika Tharpi Assistant Professor Dipu Government College Molenteron Ratsai Klembang Jiten Be Social Worker Liton Timung Atum Pen Chenglok Penang An Manpeng Kido Ketheki Ding Atum Chitongdun Si Bangso Mai along RDP Dun Kachitong dun aluhi atum pen nonang kileji HSLC compartmental exam kitok dun ji arisoi jang atum anaphanta kitok dun mesenji aphan arnamalong ahir jame hang pidun lapentu bidi suri sitame pidun thulo bokajan hanjang lang sopen bisnu lekthe nang kilo berta But not everybody will be able to do it. But Akash, you've been able to do this, and we thank you for helping our children here. And to all our teachers, those who have devoted their time to it. I do not have much to say because at this very moment, all of our leaders here have already shared at length of the things that you should be learning from, or the things that you have to do in the near future for yourself and for our people, for Karbi Anglong, for our country. Everything has been shared at length. I will share only 4 things with you, and that is the first thing, introspection. I'm sure you have introspected or you have done introspection as to why and how you could not do well in that 1 or 2 or 3 subjects. Have you done that introspection? Hala subject hindi long ni kopi hala subject ke thong long kopi physics have you done an introspection? Yes. I'm very happy. Somebody might be very sick throughout the year and therefore could not study. You might have a lot of work at home also. Because of that, you were not able to give your time to your studies. Somebody might have been spending a lot of time with the mobile, a lot of screen time. Somebody, no screen time, no work, but still very lazy. I don't know which can be the reason. But obviously you have your reasons, and that is why you have your, this is what you have blended, into. Your mind is saying, I should pass. Because my friend have also passed and they are studying in school from paper and this and that. All of them, nang tunda la soban dulu mati passing dulu mati. La soban aku no bang nang full year dam. La soban study nang nang tum akimat ha bang pilo metric pass nang po. La soban taxi nang tum body nang li nang kem nang car job. La soban how nang tum sida la nang metric pass ke kal lage bayar ka kemi na pass de ape ne pressure एकदम excessive pressure लोग it will just create confusion. Be gentle, be calm at this juncture. I think the system is giving you another more chance. The lasso apport aku nana tuma lasso ni na namada metric ki pass thi aku opportunity long through the process of compartmental examination.
Lase akar betul dan memang kilo nang man coaching nang kilo 1 month and 2 month le apela so coaching a process is set command suri si ini complete dan lo nang tuman the organization tuman sa kira binduta hai ko lahai well wisher tum to kami banda ne churu lo alang tu maso honu man ba e ko apen lahai ne itu maso society no na por ban ke ili tum ko pielo lo gitu je kun gurute education lo gitu misi gani Ingdeng hini Karlitang Surjo Ingti Memorial T10 Cricket Tournament Championship Lokso Tokbi Pathu Aklamalong Aru Niphai Ingkoreke Thom Suri hini Ringkore Trokarni Angdung Kiti ke Paman Ponolong Hauraghat Knights 11 Atum Pensi Championship Chepalong Ponlo Angdung Kiti ke Paman Cheng Chia Prang Denarong Town Committee Chairman Prodip Ingti Lapen Lokso Tokbi Youth Club Atum Ahin Pen Karlitang Surjo Ingti Aphan Kachikimo Amelur Kai Ponsi Minute Isya Pharman Kachikimo Pedo Ponlo Bangso Angdung Kiti Ponalong Hauraghat Knights 11 Team Lapen Denarong Kauri Pathar Team Atum Angbongsi Pathu Ponlo Hauraghat Knights 11 Atum Overcap Pen Run Pharoi Sira Thongke Prapho Lapen Wicket Plian Klo Ponsi Target Run Pharoi Sira Thongke Pratrok Piponlo Halapu Kauri Pathar Team Atum Tame Overcap Pen Run Pharoi Sira Cricket Home Ankeli Dunchot Ajok Hauraghat Knights 11 Atum Champion Chepalong Ponsi Trophy Lapen Tangka Surikre Pho Chepalong Pon Lapen Man of the Match Nong A Simanta Chandra Pensi Chepalong Pon Pini Ladakh Lokso Tokbi Pathu Aklamalong Ingdeng ini Surjo Ingti T10 Cricket Tournament Angdung Kiti Arni Mesen Meat Pen Sechun Ponlo Labangso a tournament abang Dak Puchim Club Atum Bense Cepatir Pi Ponlo Cepatir Pi Pon Pen Pini Angdung Kiti Bang Setame Mesen Bensi Hauraghat Lapen Kauri Pahar Labangso hini atim Dung Sepathu Ponlo Labangso Kapathu Long Bangke asad lang bangka Hauraghat atim tumsi peneng lethota haipon lo alang litum bangka pacuneng seta champion lo peneng seta me champion lo labangso long ke Pathu esek laso turnamen esek seta me penangan dak Puchim club atum ta Cepaduk Ponpik lapendak alang litum long adwire labangso klaim ke Cerabdun bidi ke pidun atum ta meu ajoine si ladak bang chun pon lo Lapen ATP Bangla Hello Surjo Ingti alang li arta kom hek pen alang li bike accident masih sopir pen dam nang lo setame alang li dotik hut kapathu na ning hang pik labangso also lase kapathu ana ning hang pik joine si alang li men pen donet pik lo ba labangso tournament bang pathu pon iglo neli setame labangso so phan Cinghon u lapuson kamatha joini si alang limen pen si labangso tournament bang bipon lo asi peneng hini ang dengan lo asi monengan bang keket hom ang dengan aku do thupon thupo asi ket hom ang dengan setame kadu gawe atim atuman setame puthot na papa thudun thuje phanse nile tum chuning rithilo lapen peneng labangso hini la angdung kitielong cepate atim tum setame a disiplin dopik lape alang litum labangso kapathu pon esek setame a disiplin ateng ben sepathu pon lo ase hini atim bot team atum hanstame chorupik lo ning sampik lo ase nonanpi kebang jilangarni setame dak lokso tokbi arong apil bangke kaiketa lapu ingram su sedet nanggi punilihin ben kamatha joini se labangso tournament bang nang biwer lo niliga hok per bangke lokso tokbi asor ke kalipu oi setame lokso rong Kithurmia wetum kapathu anara ning ke hang ajoini si nili bangke dak aning kirung duna phano bangse nili hin pen la bangso tournament bangke cerap cetu dun lo ase pini bangke kadu gawe bot team hanta chorur lo lapen dak rong asar tum hanan stame nili hin pen chorur lo lapen bangso tournament pa jutpon the ko Kalitang Ingdeng hini Kalitang Surjo Ingti T10 cricket tournament ni tum angdung kiti ani mesen met pen pachun ponong lo bangso tournament
la kendang pili tum kaching hon dena dong tan committee chairman sir proding tia khai pensi nang chirap dun lo chuki damdang ning kan stami alang sinang chirap dun lo alang li pan nili tum lokso tok bi youth club hoi pen ning aklong pen kichoro pajir lo alang li son aning me nili tum lokso tok bi arong youth tum han paching tur nang puge matha pen alang li nili tum han nang chirap nang chiru dun ajong nili tum tambe ning sampik lo la pen peneng stami tournament tami mesen met pen chuno la simo kibang jilang asingkan stami alang li peneng chakang iglo pasi mesen met pen pachun pon po kusi nili tum dame alang li pan cho akhalo la si kedam ta kan stami alang li son thojina chirap dun lo si peneng asingkan stami nang chirap dun pen meset met pen pachun pon lo la si em sar pan stami nili tum churu pilo alang li ta biji suri nang piduno la so tournament ko son si pachun poneng mapu asi nilam the bangke aponsing Tang te pini ada babirda bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru